Pemirsa Anutin Kesumakenan saking Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara antuk ngururuhang pemargi ring sejroning pikobat infrastruktur sampun kelanturang oleh OPD sane mepaiketan. Silih tunggalnyane Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR sane kerencana yang ring warsane mangkin pacang mecikang kewentenan margi ring Kota Denpasar. Kabid Bina Marga PUPR Denpasar Idayu Trisuci Arnawati Mausang mecikang margi ring warsani mangkin kelanturang. Risampun laksanayang rapat sareng dewan sawetara usulan antuk mecikang margine taler kaunggahang sane raos saking pakang kramane. Trisuci Arnawati Mausang warsani mangkin PUPR nyagayang anggaran pagu dana 100 miliar anggen mecikang margi inucap. Dana inucap raos saking APBD Denpasar saha dana alokasi khusus. Kuentenan margi sane pacang kabecikang inggih punika Jalan Gunung Sampang, Jalan Kenyeri 3, Jalan Pondok Indah, Jalan Saridana 2, Jalan Saridana 3, miwah Jalan Saridana 4. Wenten taler Jalan Kargo Taman, Jalan Kargo Indah, Jalan Kargo Indah 3, Jalan Kroya, Jalan Kembang Matahari, Jalan Randu, Jalan Sidakarya, Jalan Ratna, Jalan Tukat Badung, Jalan Malboro, Jalan Sahadewa, Jalan Arjuna, Jalan Yudhistira, Jalan Merpati, miwah Jalan Trengguli. Lianan punike karencanayang pacang kewangun asiki jembatan ring warsani mangkin. Asmara Putra, Bali Pos Nguningayang.